Mushana Production. So, Mr. Reverend, I want to know young woman, and you want to take a home. Niteka nabo kugira ngo nyine n'umwana we uyampi Ati kwemi shabiyanze kweza umwana we yatambura yagenda ninga okutambura mbikirizanga ni kirisa omazime cyo tindu kucumanya abo kubakampa umwana natwara umwana akashaba ngorera umwana abo kubandi fakazi akata kumubasa. Okay, kare konka hati Mr. Reverend twaza kukora twaza kuba kusigaliza aha kama jenga kigambo isa kugamba then tukoni tukorokshondoza kwitu twasha mutine mchango no njagamba n'ongera so nanishaza no manyisa cyo madamu nja kuja Mr. Reverend nje kumanyisa nja kukumera aha kama byo kuvuga okali kugamba then tukorokshondoza aho sharo nina tukapire mkodi no ichirizibwa kwemererwa ukijoka garuka kumana report ngakumanyisa ko mchango gwako gawo sebo kumana report ngamba ko mchango kwi kanda banjani ukwijankore uka statement ngarike ati ore no jana mwenda kunkumu Mr. Reverend kugira statement yiwa heza niyo ina rujema mukaja kusuga so na nishaba utaka kunelelea mateka za polisi mwe Reverend yango musipi engufira engito kubiteka nira kubihandika ubanzo yingire ubanzo tahe umuchome mwenda kunkoma zo koma abo kwatya mu kutondoza mweno mazuma nanga koro darondi umukaka n'umutandete rukuja mu ndwana ra bakaja muri Rwanda ya Rwanda ra polisi kindu kumumanya umukaza atakwinjira mwenda kunkoma Mr. Reverend chora gande chora ningo chora akora nikija kozesebwa omukoti z'amategeko asaba kushaba ogondere biragiro okorishira kugambere turabona tukora kucyondoza kwika afande Reverend yangu akoro muganga ingubasa kutaba umucome nyo tikubasika Mr. Reverend nda kujema kandi kujema tumubasa kunkoma ndi tubakore ebyo sebo twandisha bangoyerebera amateka tubase gukora umurimo gwitkurunzi afandi uko afande kare kutayindikira dino cya gatanu rekare twashikocha mukanga kandi kochenzire niyo no kino kwende biragiro afande kutayindikira dino cya gatanu afande kutayindikira dino cya gatanu kandi mukambiye ko mukama
Kale mu rugeyo sebo shikato bakushemerera nije nakira musibiro tasebo nasibaje ashabana aba omwe kana bamutomera hizuba undijo kagumera hawabihehi nangwa abana aba namanyaho umwe ko mukama nabashanga umuhanda ngo nibaza polisi kureba reveranda polisi mu reveranda bamukomeye konkangira nti kamanze mbaletaho mukandebe ari kubaletaho muko wawe konka shiwe kanta kumanya nawe tu amand father wa parisha haha no bantu ndi father omusya parisha ofazo musya abinyi bakamanyire wajya ngo bakugambira polisi abana bajya ngo reveranda bamukomire mbwenu byona binshobera mangu ngo kemigisha niyo bimbuzabuza mwana kwatana kemigisha oliyo mufakazi mukamusinguzo oliyo musinguzo wafire hati nyantona reverand emicho ine reverand omushawo emicho mirungi niki mwe byona bimbuzabuza binchankara nyo mutwe nyanta abana atkamaze mbagaruka umuka batwara umukandebi nango we bare kubareta konka ibyo nibyo abana birjeho reverand tubaka mukomere wangaruza mu mutima musinje bwonka ntanatina reverand ngo bamukomire umutima gwagwangurukamo we bari kungaruza umutima tubaka mukomere kureka ninjere by'abana haruho abapolisi bakeraho mukasheshe ngo abashabire abaheyo naka counseling kama kagabo hazo buyanagenda nubo yagenda shendekerize hati njye abana batekateka ngo bamukoma ku bano bo yagenda shendekerize hazasiga yangambira ngo naza kurabo mbe cyangace konka hataroho byawe byo koma no businge bwonka turi no businge bwonka mu mutima taronshonge byo ntibyabana ninjera batina konka taroho byo koma wero muka reverand wangaruza muko mutima na yati reverand munywani wanje mbona hatiya nabandiyo ninzo mu rukiko yego ya parish mbona wangaruza mu mutima abana bagaruka likanangirenta likanangende tikwe fado gendeje buzima hataronshonga no businge bwonka hataronshonga buzima kale nguvena mukama amina yagenda kanze kwimatebye byana
shabika byataho munje byaza. Yenda mbimate. Kapitali. Yenda mbimate. Kyomukazi. Natasha. Yenda mbimate je munwa y'urugambo. Kyomukazi. Yenda mbimate je munwa y'urugambo. Natasha. 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 Hey. Nenda mbimate je munwa y'urugambo. Abana kuna batwara nk'abasigo muka habaho kikani mwiruka. Faza ntukushaba twara police turebe reverend. Faza mama byone byana kugambia yanakubiha. Byone mama uyanga mbere yabanambiha. Ego faza twara police. Muje mutaye mu motoka mbatware. Batwara police. Mushtameje Kaza kanachelewa kureba. Mbona simu kaza? Kasibu mnonga. Akatene. Ya hawa hiyo.
Faza kandi cyakurega ari ntabwo n'ikiguyambe. Ntabwo yo buno basa kuza kumanya. Yego. Ninge faza waparisha ne ubigo bangajeho. Ubundi abamwe ndakabayiye mutakamanye. Kinaija buhoro bitu. Ebizibu kandi bitafaza. Ayo bakoze n'ishango. Naija bwa Reverend. Reverend kimugusha toko nyina. Reverend mugusha. Yato wawe. Nimwana wanje mnoga tukora mwana manya kama dini tukora mama kulitayo n'abakristo. Wewe ipereza kama. N'abanyoni ndambura abakristo ndabarabamo bana ikamusera. Ndeba abana babiraba baja 10 banyemereza mufana yemerera. Nangu umuna tasho kuno wa Reverend wenyine. Just kani mwani mwenda yandeje. Reverend bamuta polisi bamusiba. Reverend mwina hajyaha. Reverend omushinja mu muntu obwenda n'ucyango bamutera polisi. Mwena nyozo mutima kugira guta omutima gwenda kumundukamu. Bueno kandi nda polisi n'abana aba bega bagayamazima ngende mpuguze kai. Baleta njendebe bagayamazima. Abana Reverend byataine buzubu. Iyo tukora kuchondoza faza. Onka Reverend byataine buzubu. Buri kimwe kijja kwana ija ko baje kuchondoza kwitwaheza kwa kwashanga nyine mshango na ija kwije kandi nabwo yahine cyo na ija kuzongona ko hata ubuzima bwera cyo ija kumurikwa Abakunu 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 Mukazi n'ubuhoro. Nabuhara hari ubaro Reverend abenaye paka nguno wakabi hata rya polisi omushitamiso mubuze jo mburungi atwereke mukamwana wita hari muramukazi wanje Kemigisha efakazi nico turi kwendeje chonga atwereke mukamwana wita hari abo kwa mukazi ogwe tukamutamwende zitu twamutamwe bintu byitu ntwenda twereke mukamwana wita hari ubundi kweta muramukazi wanje Kemigisha eshobara hemukire ashwarze n'ekitinisa cyo bwa Reverend nyotikare ya Reverend ayina bakazi babiri ngoma mwino maka ngoma mwino mu trading center omushita museje ntwenda twereke mukamwana wita hari